dan će i taj film biti na sajtu Srpska istorija našeg prijatelja, profesora Đorđa Bojanića, na sajtu Srpska istorija. I evo koristim priliku da mu se zahvalim na tome i da kažem da je on jedan od rijetkih Srba, a još rijeđih profesora istorije, koji, eto, samo zahvaljujući svom entuzijazmu i odgovornosti koju osjeća da se objelodanjuje istina o stradanju našeg naroda, ne samo u Drugom svjetskom ratu, nego i u 20. veku i uopšte, zaista čini jednu veliku stvar i zato vas molim, eto, sve one koji su u prilici da tom čovjeku pomognu, jer znam sam kad smo krenuli 2010. ovo da radimo, sa koliko iskušenja smo se susretali i ružno je reći o vlastitim sredstvima finansirali taj naš rad, da bi tek nakon nekih 5-6 godina dočekali nekakvu minimalnu pomoć institucija. Ajde Bogu hvala, sad je to nešto ozbiljnije. Neću vas dugo zadržavati još, ali ajde da vidimo što mi radimo u Nišu, što smo ja i Veljko došli u Nišu. Niš je tako daleko od ovog strašnog stratišta, daleko od područja odakle su te žrtve dotjerane tamo, hapšene. Ovo područje nije bilo unutar nezavisne države Hrvatske. Sad razlog je taj, naravno, što su ovo vaši sunarodnjaci, to su naši pravoslavni Srbi koji su tamo postradali, ali ima još nekih razloga. Profesor Svetozar Livada, sociolog, pojavio se u filmu na trenutak. On je rekao, Kordunaš inače, da nema Srbina koje vuče poreklo sa područja koje je pokrivala nezavisna država Hrvatska, ako nema bližeg ili daljeg rođaka, srodnika, da nije postradao na području te države. Opet neki statističari i demografi kažu da danas na području današnje Srbije živi skoro 1 milion Srba koji vuku poreklo sa područja današnje Bosne i Hercegovine i Hrvatske republike, Srpske krajine. Za sve nas koji smo rodom od tamo i vučemo poreklo, ovo stradanje naših predaka, dedova, pradedova, ostavilo jednu ranu. Snažno je odredilo naše životne puteve. Znate, mi smo odrastali bez dedova, bez stričeva. Odrastali smo uz žene, uz tetke, uz bake, u crnim maramama, rupcima. Lica crvenih, očiju crvenih od suza, u nekakvoj atmosferi tuge. I nama je to kao djeci bilo normalno, jer za drugo nismo znali, ali đavla je to normalno. Nas su dizali naši roditelji koji su izgubili svoje roditelje i koji su bili svjedoci, opet ću reći lično iskustvo, i moji tata i mama su bili svjedoci hapšenja, brutalnog hapšenja svojih roditelja. Tata svog rođenog brata sa kojim je ležao u krevetu, kada su mu brata izvukli iz kreveta i odveli. I to je hendikep. I tako i to naše odrastanje, te druge generacije je bilo u nekakvim uslovima koji inače nisu uobičajeni. Na neki način ta rana zadobijena 1941. godine, ona se prenosi iz generacije u generaciju i ona je tako duboko usađena u naš psihosomatski, naš genetski kod, ona je postala identitetska kategorija. A kad je ona identitetska kategorija, onda je to nešto što je deo svih nas. I nas i vas. Nažalost, mi se kao narod, to bi možda psiholozi mogli objasniti bolje zašto, mi se ne odnosimo prema ovom našem stradanju na način kako to čine neki drugi narodi, koji to čine mnogo odgovornije.
Dakle, ako vam samo kažem da ovoga nema u našim udžbenicima ni dan danas, a ne znam ko nam brani proteklih 25 godina da to uvrstimo u naše udžbenike. Evo, pričao sam danas sa profesorom, toga nema u našim udžbenicima, imaju još uvijek neke istine iz onog sistema, kao nekom inercijom smo nastavili se da odnosimo prema ovoj temi kao u onom međuratnom periodu od 45. do 9. godine, što je teško razumljivo. Ako vam kažem da u ovim jamama još uvijek leže kosti, a znamo da rekli smo jame ne mogu biti grobovi, to je strašno neko saznanje. Dakle, mi te naše drage nismo sahranili, mi ih ne obilazimo, mi, osim eto nas, male grupe potomaka, ne trudimo se da sagradimo neka spomen obilježja tamo, a kamoli da tražimo, što je sasvim legitimno, da se te kosti ekshumiraju, da ih uredno sahranimo. Ali zato ona druga strana radi i dalje sve na brisanju tragova. Dakle, pre nekih 5-6 godina vlada Hrvatske je formirala jednu komisiju i oni idu redom na području ne samo Velebita i Like, nego u svim onim jamama na području današnje Hrvatske u kojima su ubijani Srbi, Jevreji, ideološki protivnici te države, oni čiste te jame. Konkretno na Velebitu, koji je nacionalni park prirode, oni vade te kosti i odnose ih u neku privremenu grobnicu kod Đakova i Osijeka. Strašno. Zašto to rade? Brišu tragove zločina. I druga stvar, tu dolaze, u taj park prirode dolaze speleolozi, dolaze sportisti, dolaze mladi. Sad jako je nezgodno bi bilo kad se spuste dolje u jamu posadanje neke kosti i počnu postavljati neka nezgodna pitanja. Ja sam o tome, kad sam saznao za to, ja sam obavestio naše crkvene i civilne vlasti, neki su se ljudi zaista mnogo začudili, bili iznenađeni, ali koliko znam, ni zajednica, srpska zajednica, politička zajednica u Hrvatskoj, ni u Bosni i Hercegovini, ni u Srbiji, ništa konkretno nije uradila kod toga. Ja ipak mislim da ovim načinom prenošenja, objelodanjivanja i prenošenja, eto, makar i manjem broju ljudi, šta se ovde desilo, a naravno koristeći sve ove druge kanale koje nam omogućavaju YouTube, Facebook, društvene mreže, web sajtovi i tako dalje, da dajemo jedan mali doprinos očuvanju sjećanja na to šta se desilo tim našim mučenicima, da to radimo, da ima koristi od toga u funkciji, ako hoćete, funkciji prevencije genocida, jer ako ste dobro shvatili, u ove jame u kojima su bacani i ubijani Srbi 41. godine, ubijani su i 91. godine. I da to pomognu eventualno, da jednog dana, ako se ne daje Bože, mozaik zla koji se desio tad, počne ponovo da slaže, ne bi li se ti naši mučenici sačuvali. Evo vam opet jedno lično iskustvo. Ja sam u ovome svemu do 90. godine vrlo malo znao. Otac me na neki način, majka uopšte nije govorila o tome, štedili toga, baka bi povremeno pričala o tome, Diko, naši su očerali i tako dalje. Međutim, i zahvaljujući to malo porodičnog predanja, ja koji sam rođen u Zagrebu, tamo sam završio fakultet, živio 33 godine, dobio 2 djece tamo, ja sam 90. godine prepoznao da se slaže mozaik, onaj o kojem su pričale bake i nešto malo otac. I ja sam jedan od rijetkih, jedan od prvih koji je sklonio svoju porodicu 91. godine. Dakle, to malo porodičnog predanja, tog porodičnog iskustva, to naravno učenje je moje, i ne samo naravno moje porodici, mnogo pomoglo. Zato, to je jedan od razloga zašto mislim da je važno da ovo ne zaboravimo, a naravno najbolji način bi bio, ali to je stvar struke i stvar politike, da to uđe u naše udžbenike, da počnemo da se odgovorno bavimo
kulturom sećanja i pamćenja, a to osim obrazovnog procesa u školama, dakle, podrazumeva i organizovanje ekskurzija, izradu dokumentarnih filmova i tako dalje. Na kraju da kažem da, evo, ova ikona, videli ste u filmu Svetog Vukašina, novomučenika Jasenovačkog i Klepačkog, to koji je rekao dželatu, koji je klao u Jasenovcu, samo ti sinko radi svoj posao. Blagoslovljeno nam je da Sveti Vukašin bude naša krstna slava našeg udruženja. Nosimo ga od 2010. godine na sva mesta, na sve jame na kojima smo bili, na sve tribine, pa tako i danas ovde u Nišu. Ja bih još sad zamolio samo par minuta da moj prijatelj Veljko Đinović, predsjednik udruženja Jadovno iz Beograda, da kaže nekoliko reči o imenovanju genocida nad Srbima, odluci koje je naše udruženje donelo pre nekih godinu dana i našem nastojanju da se usvoji kako od strane struke, tako i od strane naše najšire zajednice. Veljko, dođi, sedni ovdje. Braći i sestre, neću ja dugo da zadržavam, da vas pozdravim sve i da vam se zahvalim s vama što ste svima došli, pre svega Vojsci Republike Srbije na ovom divnom prostoru i na ovako svesrdnoj pomoći. Ono što sam pre svega teo da kažem je da mi kao Srbi ne treba da budemo podeljeni na razne teritorijalne ograničeni na određene oblasti, već naši sveti mučenici koji su kanonizovani od naše Srpske pravoslavne crkve su svako od nas pojedinačno rođaci. I Dušanov deda, Milan i Dušan je i moj deda, isto tako kao što je i moj deda Veljko koji je postradao u Gostivaru strane Bugara iz Prvog svjetskog rata i njegov deda od svih nas. I mi smo u zajednici sa njima kao jedna crkva. Mi živi na zemlji hodimo, a oni, njihove žive duše, se mole i zastupaju nas pred Gospodu. Kao što je današnji praznik Svetog Dimitrija, isto proslavljamo kao jednog velikog svetitelja koji nas zastupa pred Bogom. Ono što je naš zadatak kao potomaka naših svetih mučenika je da njihovo delo i njihovo ime i ono što su oni postradali, a to je za veru svoju, za krst časni, za slobodu zlatnu, nikada ne zaboravimo. Mi smo dužni kao potomci da to sećanje na njih držimo živim i da svoju decu o tome tako vaspitavamo. Sam pojam pokolja koji udruženje Jadovno je ovdje iznelo i predstavilo kao terminološki pojam za stradanje i za genocid koji počinje srpskim narodom je put ka tome da se ozvaniči, da se predstavi to stradanje kao jedinstveno stradanje u Drugom svjetskom ratu. Mi ne možemo da budemo podvrgnuti pod stradanje nekih svih drugih i da budemo izolovani kao, u stvari da budemo u sklopu sa svim drugim koji su stradali u Drugom svjetskom ratu. A koji su imenovali svoje stradanje. Pre svega mislim na holokaust, na stradanje Jevreja u Drugom svjetskom ratu, gde se pokušava da se pod taj pojam uvrsti stradanje srpsko stradanje. Jevreji su naravno imenovali svoje stradanje kao holokaust. To je pojam koji se koristi isključivo... Jeste, za stradanje Jevreja. Za stradanje Jevreja, genocid počinjenja Jevreja. Imaju još jedan naziv, Šoa. Romi imaju naziv Porajmos i Samudaripen čak. Čak dva naziva. Jedino Srbi nemaju naziv za genocid počinjen nad njima. I zato se naša najviša ustanova u Beogradu zove Muzej žrtava genocida, tačka. Šta to znači, mislim, nad kojim narodom? Mislim, nevjerovatno. Dakle, mi nismo bili kadri da imenujemo zločin počinjen na nama.
Zbog toga je naša skupština donela odluku, mislim da je to sasvim legitimno, da imenujemo taj zločin, da donesemo, odredimo terminološku odrednicu za taj zločin kao pokolj i tražimo podršku najšire zajednice. I srećan sam reći, evo, da je profesor Bojanić, jedan od ljudi od struke koji je to podržao i objavio na svom sajtu, mnogo sam mu zahvalan, ali pored njega evo i akademik Krestić, docent doktor Žutić, ima sve više ljudi, ali ima i mnogi onih koji se protive tome. Protive se da dobijemo ime. A kad nešto nema ime, onda to maltene kao da i ne postoji. I kad vi kažete zločin holokausta ili muzej holokausta, vi jasno znate o čemu je riječ. A kad kažete muzej genocida počinjen na Srbima od strane nezavisne da neku kobasicu da izgovorite, onda uvek nešto izostavite ili nešto neprimereno dodate. Prvo to smatramo sasvim normalno da imenujemo to. Da li je to prava reč, tačna reč ko slikava, to jest naša srpska reč, ne znam, ali evo, pozivamo i nastojimo motivisati, isprovocirati naučnu zajednicu da napravi nekakav skup i da se dogovore, da dođu i postavljaju nekakav konsenzus i da kažu taj zločin ćemo zvati tako i tako, pa ako to bude neka druga srpska reč, mi ćemo je drage volje prihvatiti. Prosti što sam malo... Ne, da, apsolutno, ja sam malo se zapeo. Uvijek je to tako. Radi se o tome da zaista mi kao udruženje i evo, Dušan je predsjednik i osnivač udruženja i mi ostali, nismo u tome stručni da o tome odlučujemo. Mi smo samo taj predlog koji već postoji u javnosti, kod istoričara već odavno postoji taj predlog da se imenuje zločin, ali se ne radi ništa po tom pitanju. Mi smo samo pokrenuli akciju da se konačno nešto od toga uradi. Sada, da li će to da bude ili neće, to je sad stvar istoričara. Mi smatramo i za to smo dobili podršku, kao što je Dušan rekao, i od profesora Vasilija Krestića, koji je jedan od bardova naše historiografije, od Srbolja Živanovića i od mnogih drugih, od Instituta za savremenu istoriju u Beogradu, koji smatraju da je to termin koji je odgovarajući. I nekoliko sveštenika u svojim besedama, sve veći broj sveštenika koristi to ime. Tako da je to samo jedan pokušaj da se konačno to pitanje reši, jer zaista, ako svi drugi imaju ime, i ako Jevrej kao neko ko je u svetu najviše uradio na memorizaciji svojih žrtava, ako oni imaju ime, pa zašto bi to bio problem i za nas Srbe? I zašto bi se mi potpadali pod nečije drugo stradanje? Kao da smo tu usputno stradali. Tako da, radi se prosto o tome što je najznačajnije. To su srpski sveti novomučenici. I to je jedna veća i viša dimenzija od svega toga. Nisu oni postradali imenom i prezimenom samo zato što su tu živeli ili zato što su slučajno postradali. Ne, to su bili Srbi pravoslavne vere koji su ispovedali Hrista i u Hristu živeli. I zbog toga su ubijeni. I zbog toga su tako postradali strašno. I nisu uopšte imali nikakvu nameru nikog da oštete, da se suprostave, da bilo šta nažao učine. Nego su jednostavno samo bili Srbi pravoslavne vere. I zato su postradali. Kao i Gospod što je postradao i išao na Golgotu i razapet bio potpuno nevin zbog nas i za naše spasenje, tako su i oni sledili Hristov put. I evo Sveti Vukašin kao primer toga stradanja gde je potpuno mirno sa tim duhovnim mirom svom dželatu govori samo ti sin ko radi svoj posao. On ga naziva i sinu. On ga time u stvari želi njegov čin da ga natera na pokajanje, da ga natera da prestane to da radi, ne zamerajući mu ništa. To je ta duhovna veličina i visina tih svih mučenika. Svetog Vukašina znamo i taj njegov primer je
imaju i svjedočanstvo, pa je zato, ali takvih primjera je sigurno bilo mnogo tih godina. I to je suština, to je ono što mi treba da prosvjedimo i čega to je naš identifikacioni kod, to smo mi, to je naš narod, to je naša istorija i to je naša tradicija i to smo zaista mi. I mi ne trebamo toga da se odreknemo ni slučajno gubićemo. I to je nešto što veže sve nas. Jeste. Ajde na kraju da vam kažem, dakle, ove godine smo obilježili 10. godinu zaredom Dana sećanja na Jadru. Nastavimo da svake godine dođe sve više ljudi. Bili smo sa ovim tribinom i izložbom, bili smo na ovom delu Srbije i u Kruševcu, i u Jagodini, i u Velikoj Plani, evo sad u Nišu, sutra ćemo biti u Vranju. Nastojat ćemo da sledeće godine da jedan autobus krene iz Vranja i da obiđe ove sve gradove. Mislim da možemo da nađemo sponzore neke da nam pomognu oko toga i da onda, eto, ako Bog da neke od vas, neke smo već videli na Jadranu, da neki od vas još budu sa nama na obilježavanju Dana sećanja na Jadranu. Još jedan put velika hvala pripadnicima Vojske Srbije i vama koji ste večeras ovdje bili sa nama. Hvala.